Finlandiyada yaşavchi millatdoshlarimiz bilan tanishtiruvni davom etamiz. Bugun so'zimiz sport ham sport suyuvchi Farid Ayniddin turida. Finlandiyadagi g'umman Yevropa ko'lamida eng zo'r sport komplekslarining birisi aniqi. Zamonda o'zida futbol bilan shug'ullangan, endi 8-distasini vaqlab kela. Bugun da bek jitiz, jahat harakatli. Farid Safaoğlu o'ng'ish sirlari bilan da o'rtoqlashdi. Temani Gülya Sadıkova davom etadi. Kiş bilen işten soň jan hem ten yol için üçün sport zalından da yaxşıroq o'rin yo'qdiril. Yo'q, men bugun shug'ullanirga kelmadim. Biz hozir Finlandiyaning Helsinkidan yiroq tug'ilgina o'rnashgan Espoo degan shaharida zo'r sport kompleksida hammaning xo'jasi albatta bizning millatdoshimiz Farid Ayniddin Safaoğlu. Farid efendi, esenmisiz? Mihallarigiz var. Sizni ko'rib bek shodman. Bizning niyat yoshlarni o'rta ham ulkan bugun vakillerin salomat yashaw ravishine tortu, dunyo darajasida shiorliq sport ustalarini tarbiyalaw. Shu maqsadni shunga oshiruvda zamona talablarına to'g'ri keluvchi maydonchiqlar buldiruvdi Farid Ayniddin. Eng birinchisi 4 tashqi tennis maydoni. Shundan boshladi. Mana shekilli esport zallar Yevropada bigas. Bu Şimal Avrupa'nın en zoru. Manda 60.000 kvadrat meydanlar. Bu seda iske yağı. Annan bir neçə maketskinerak oranda Helsinki şəhərində 2000 kvadratlık fitness zalı da var. Әлеге sport kompleksində 300'ga yakın hizmetkar işli, yıl davamında 3 milyon kişi yürüy. Özlərinin futbol takımı da var. Türlü yarışlarda layıqlı o'rin alalar. G'umuman bunda her kim o'zining ko'ngline xush kelirlik shug'ul topa ola. Birida turli yarışlar o'za, shulay Finlandiya tatarlari jamg'iyatining sport choralarini da o'rin turdi. Bu sport arenanın 3-cü yataş. Bu bina bit şundi kızıklı. Bu 2 yataş normal bina. Bu ol binanın tübesine işlengen futbol meydanı da ane kaplangan mundi plastik tübe sebelen da ol hava belen östetora. Bir yün. 15.000 kvadrat bu üskü yataş. Уңай шартлар, яңа технологиялар кулланабыз ди. Farid Ayniddin bu бизнеста инде 40 ел. Аңа хәтле нефть эшкәртү фирмасында юл төзелешендә дә эшләп ала. Уңыш сире гади, һәр чак яңалыкка омтылырга һәм финча фикер йөртергә кирәк ди ул елмаеп. Элеккеге эшем юл салу буенча кайбер фикерләремне Татарстан белән уртаклашасым килә диде. Без каршы килмәдек. Sizdə бар балсак, ol bir cihaz. Anardan işlep bulaşındı teknik taş. Ol taşını tutup yol salonu bitum bilen bəyləşdirib yollar salab bula. Anın faydası küp var. Bu salkını tuta. Ana yılanı saklı da bu yollar yaxşı halde tora. Tatarstanda tam bitum var. Anı tutup bu yolun biyekliğin Nazagaytib bula. Finlandiyada yaşavchi ko'pchilik millatdoshlarimiz kebek o'k Farid Ayniddinning da nasl jibi Tuban Novgorod өлкәсенең Aqtuq avuluna barib tutasha. O'zi ul Finlandiyada tug'ib o'sa. Vazı şəhərində tuğduq, amma bizdən kartlar bitdik şundi. Tatarçılar, dinçilər, alar bizə oturtdu. Bu hissini də, til baylığında da dinin şartların. Bir улы һәм кызы бар. Алар да шушы эш белән мәшгуль. Татарча сөйләшәләр. Farid Ayniddin 4 телдә инглиз, татар, фин, рус телләрендә аралаша. Бүтән дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезгә дә үз теләкләрен җиткерде. Tatar halkına bik zor selamlar. Selamet yaşayız. Sport bilen şöhürleniniz. Gülya Sadıkova, Tatarlar, Finlandiya.